pesawat tempur Amoso Mafia Moncong. 1 menit masih Gaska, 61 mundur, 50. Pesawat tempur Mafia Moncong. Ada 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Selamat untuk tim pesawat tempur Maharani Putri Jaya Biru Bangkalan. Kita baca babak final golongan tengah. 50. Tamu kamera dan penyebar penonton. Bintang Langit Amoso Jet Matic. Awas 40. Babak balan peka langsung. Penonton Surbera, Surtemor, Pak Langkong, Pak Langkong 30. Bapak kita ngajak terutama karena pada benda begini ini jadi guru kantor satu ambil kanan, pro kanan, makanya 20. Pak merah, rapian, kartu merah, masuk sekali 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Jet Matic Bintang Langit. Jet Matic Bintang Langit. Jet Matic Bintang Langit. Selamat untuk tim Jet Matic Alvin Cinder. Kita masuk babak final golongan pertama. Setel balap Amoso Keper Koning. Setel balap Keper Koning. Awas, semifinal terakhir balap Amoso Keper Koning. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Untuk tim balap Abun Karpun Sabah sudah masuk babak final golongan salah. Lanjut penonton babak final golongan tengah. Bagian atas 30. Awas, awas, awas. 20. Dulu pendapat babak semifinal golongan menang grup A. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 8, 7, 6, 5. Bela, dorong lagi.
mereka tiga Haji Syakir bin Asmoro sudah masuk babak final golongan menang. Buka kali sehari doang. Bukan kali sehari. Iya. Sebagai nomor 2 Sekali aja. nomor 2 Wiratama. Moso Door to Door Express. Arin judul tu. Bu Arendu. Malah Arendu lah. Pun semifinal dah iya aja. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Jauh deh. Putri Ayu. Bintang Ngale. Putri Ayu versus Bintang Ale final golongan 30. final ya. Aduh, my God. Lu.